So'nggi qo'ng'iroq. Mini bugun maktabimizning 11-klass qarindoshlarning maktab bilan qo'shlashuv so'nggi qo'ng'iroq kechasi. So'nggi qo'ng'iroq. Sizlar uchun eng so'nggi qo'ng'iroqdan sing'irlagan seslari. Bundan 10 yil burun sizlar yozuv tushmagan oq qog'oz kabi maktabning oltin bo'sag'asidan atlab Mektep qushağında ustoz bağrında bilimning alvan sirlarini öğrendiniz. Al bugün bo'lsa usta altın mektep bo'sag'asidan qanot qo'mab shu oldinda turibsiz. Xudoyim hech vaqt qanotlaringiz salmasin. Parvozlaringiz baland bo'lsin. Armonlaringiz yo'ldashingiz bo'lib o'ylagan kasb egalari bo'lib yetilsin. Parvana
Assalomu alaykum. Mine biz 1990-yil, ya'ni bundan 10 yil burun ana maktabimizning altın sahasına dastlabki eng birinchi qadamimizni tashlagan bo'lsak, mine bugungi ana maktabimizning qushog'i bilan qo'shilib oldiramiz. Ya'ni ana maktabim diyori bilan qo'shilmoqdamiz. Qo'shilib aldığında barliq ustozlarimizga o'z minnatdorligimizni bildire o'tirib, so'nggi qo'ng'iroq keshimizni boshlaymiz. Ustazım yüzlerin bahardey jaynab, Jetvilistin bugün ullu kişege kamalga keltirip neşe avladı, iyi boldun jani, ülken algısqa. Ko'ngilimiz mekdiydi, ulken daraqqa, bizni yetishtirdi shunday vaqtqa. Buning uchun minnatdormiz biz bundan qay yerda bo'lsak da, qayda borsak da. Endi qutuqlash uchun so'z maktabimizning direktorning o'rinbosari Bustam opaga. Kishimizning qatnashuvchilari. 21-chi asrimizning toza asrimizning birinchi o'tkazuvchilarining so'ng qo'ng'irog'ini qatnashib o'tiribmiz. Bular bundan 10 yıl oldin bizim maktabimizga birinchi ret qadam qo'yib, quvonishni sizlar meni sevgini bo'lishgan bo'lsangiz, bugun sizlarning maktabda ta'rifli tamomlab, yer yetkilik attestatni olib, qanot qo'mlab shu aqllar quvonishning ham guvohi bo'lyapmiz. Bu o'quvchilar hozir asrning birinchi o'tkazuvchilari, doim o'sha asrning eng yelning yelimli xalqning xayoli perzentlari bo'lib yetishgan. Eng qo'llari ekin bo'lay. Daim şaharlarında ata-analarının altında hem vakit zor denizlik binen, mol baxt binen, mol nesibi binen, yüzleri jarkın bolup kelişeğimizin belgili azamatları bolup yetişteyik. Hamimizдің ойлаған арманlarınızda ерістейсіз, ұшқанда қанатlarınız талмақ. Рахмет. Sizden alған dastlabki sol bilimim mağan tirek buldu ömürge nişan. Yetilesken bolsam bulup bir insan, sağan minnetdarman aziz ustazım. Жол көрсетіп, шекеледім қолымнан, харыпты танытып, сипап басымнан, сіз әзізсіз танылғанман жасымнан, естен шықпас ең бірінші ұстазым. Ендігі құтылқы үшін сөзін аубетті, Ұбызын апаға. Gelgenimde, uqsatıp жазалмай бүгінлігінде, маған үйреткенсең, aziz ұстазым. Енді құтылқау үшін сөз Алмахан апаға. Hürmetli aziz оқушыларым,
hem atanalar, konaklar. Ne bugünkü son qo'ng'iroq için hammanizga qutlug' olsun. Öyle o'qishlarınızga bekleyin, sağlık, sağ ömür, жұмыстарына табыстар тілеймін. Кеше мектеп бұтағасын атап келіп, бүгін 10 жыл білім алып, өмірге жолдама алып отырған екен. Оқушыларымыз қандай уақытта жолы ашық, келешегі айдын болсын. Белгілі бір қанеке иесі болып келіп, ана ватанына еліне қызмет ете берсін. Неге 10 жыл айтар аузына аңсар дегенменен 10 жыл деген сөздің өзі үлкен мәні жатыр. 10 жыл білім алып, сол алған білімнің нәтижесін жолды деп есаптасақ Әлбетте, сынақтардан сөйлемей өтіп, бәрін сақтылы болу. Ендігіне өз ансамбльдерді бір қосып болсақ. Bağdaşıradım sana gül, bağdaşıradım sana. Bağdaşıradım sana gül, bağdaşıradım sana. Her zaman da bir taraf özün öğrettin bana. Her zaman da bir taraf özün öğrettin bana. Bağdaşıradım sana gül, bağdaşıradım sana. Bağdaşıradım sana gül, bağdaşıradım sana. Her zaman da bir kalem özün öğrettin bana. Her zaman da bir kalem özün öğrettin bana. Senlikler kadar da bende kadar kalmadın. Gerginim sağlığı bir yüreğine kalmadın. Gerginim sağlığı bir yüreğine kalmadın. Bağdaşıradım seni gül, bağdaşıradım sana. Bağdaşıradım seni gül, bağdaşıradım sana. Her zaman da bir kalem özün öğrettin bana. Her zaman da bir kalem özün öğrettin bana. Bağdaşıradım sana, bağdaşıradım sana. Bağdaşıradım seni gül, 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 bağdaşıradım sana. Her zaman da bir kalem özün öğrettin bana. Her zaman da bir kalem özün öğrettin bana. Konsept бағдарламамызды көріп тамаша етуіңізге мұrat етеміз. Ендігі нәубет интермедиа балалық дәуірді естілеу. Міне бүгін сіздер өміріңізде бірінші классқа қадам аталап жатқан екенсіздер. Азыр қандай сабақ? Химия. Азыр қосық сабағы. Қосық білесіз бе? Әдебиет емес, қосық. Қосық білесіз бе? Кім қандай қосық біледі? Мишрайн май. Мишрайн? Мишрайн май. Ана, айтта кішкентай бала менен кішкентай шыға қойып.
Bana vaqtdakimiz var ғой шығартығын. Басла. Өсіргенім гүл менің. Өсіргенім гүл менің. Өлін сен айтып білмесең өзім айтайыншы. Өсіргенім гүл менің, тұр едім сол себелеп. Ой. Мұғалім аналар не күле береді? Қой, күлмең, ұят болады ғой. Бұнда отыра ғой. Сәлем бердік, ата. Қалайсың? Аман, балаңызда келдіңіз ба бірінші классқа? Онда ана бірінші партаға отырғыза ғой. Аға қасында отырса. Балам отыра бер. Қой, оқуға екен бала да жылаймы екен. Жылама, ұят болады. Айналайын дейді, отыра бер. Онда анекдот білесіз ба? Сарыға сен айта ғой. Бір өткенде зайты сот, ертеңі қайсы сот. Сонда өтек бола ма? Шықпаса. Сонда не өлім дейсің? Сіздер не қойсыз? Сонда не қойсыз? Өлім дейді маған. Өлі? Не маған өлі деп? Өзі ғой маған жоқ бош дейді жүда. Жоқ болса шығып кете ме сендерден? Сөйлемесе сені өйтіне қарап отырып жалар мен саған жоқ бош деген жоқ па? Сен де сонда өлім дейсің маған. Қойым, ұят болады. Сен өле бер ау. Қойым, ұят болады. Маған ерке қызынан сөйтіп маған өлім деген емес. Папама айтып береме ғой ертең. Папам ертіп келмесем. Қойым, ұрыспаң. Уақыттың өтуіменен 11 классқа да қадем тасылайсыз. Ысы күндерді еслеп жүресіз. Анық болда дала шұржен намысты. Неге қосып етіп алмағың атқарында?
etsem, gülerse güler aylar. Özümge şeyda etsem, gülerse gülerse yandırsam. Gülerse bilirsem, gülerse güler aylar. Özümge şeyda etsem. Ata-analarımızdan endigi qutluklar söz navbeti Zilha apaga. Қатынарға қармай тұрып айтайын. Әуел Құдайым бірінші әммеге денсаулық тілеймін. Әммесіне бақыт тілеймін. Ел не ұлларымыз, қызларымыз 11-ші класты бітіріп отырған екен. Құдайым бітірген жыллары өзлеріне бақытлы жыл болсын. Алдағы уақытларда үлкен орынды оқуларға ие болсын. Ата-аналарына мейірманды бір ұл қыз болып жетілсін. Кімсең жиян жиралда бітірген оқушылар болып абырайлы ұл қыз болып жетілсін. Нанымыз көп болсын, тыныштық болсын. Дариямызда тасқындық болсын. Аманлық тілеймін әммеге. Мен мына 2001 жылы асырдың басы мектеп босағасынан мына жас қыз қанатын қомдап ұшайын деп тұрған екен. Осы балаларға Құдайым алдын ашсын, бақыт берсін, алдағы өмірі бақытты болсын. Мына мектеп құшағына алған мектеп Құдайым сіздерге бақыт деп қалсын. Ұстазларына осы мектепте баланы бірінші классқа келгеннен 10 жыл тәрбиелеген ұстазларына, мектеп директоріне, бәріне рахмет. Құдайым жылда осындай жастарды тәрбиелеп шығара берсін. Тәрбиелеген жастарыңыз атақты абыройлы азамат болып, барлық жерде ұстазларының абыройы болып жүрсін. Құдайым қайерде жүрсе де осы азаматтардың заманыңыз тыныштық болып, Құдайым маңдайы бақытты болып, дені сау болып, наны мол болып, Құдайым алдын Алла ашсын балалардың, ата-анасының бақытты болсын, елдің абыройы болсын. Құдайым жастар бақытты болсын. Рахмет. Ендігі нәубет интервью 11-ші класс оқушыларының атқарында. Міне бүгін біз ғайыптан тайып, Қарасек районына қарасылы номері 25-ші Саңлы орта мектептің соң қоңырау кешесіне жиналып қалған екенбіз. Енді мен осы мектептің бірқатар біткеруші жастарымен сөйлеспекшімін. Ассалаумағалейкум жастар, өздеріңізді таныстырсаңыз. Мен Дарбаев Нұрәддин, осы мектептің 11-ші класс біткеруші класында оқимын. Мен Шарбаев Тоғысбай, осы мектептің 11-ші класында оқимын. Мен Аламзарова Наргиза, осы 11-ші класста оқимын, осы мектепте. Мен Сылтамұрат Тоқымбай. Мен Сектім Атыбаевпын. Арман судадан болмайды дегенде келешектегі арманларым. Мен келешекте юрист болмақшымын, сөйтіп халқыма адал қызмет етпекшімін. Мен сол айтөбір оқуда оқырманда бір жылдан бері ан 2 тана баға қойыппын. Сол сері отыма құдаға сен крепісте үмітіміз бар. Мен келешекте врач болмақшымын, халқыма адал Оқымайған жігіттер, 10 бизнесмен болғанда мен ел көресің. Қойзары жүгінгі не жетсін. Мен арман сол бизнесмен болдым. Менің келешекте арманым финансаға сұрақ бермекшімін. Өміріңіздегі ең қызықты күндеріңізді еске аласыз ба?
Kızıklı küllüğüm üstü bir edip bağızlar. O kızlarga svidaniye bağlı küllüğüm. Ben kızıklı güllerim bayağı bir beş yaşa gelmişti bir lanğa da böyle şey anladım. Ondan mesela Benim kızıklıklarım. Ay yaxşı kızlar, jigitler, mazmunla sabitlerin üçün köp-köp rahmet. Ulkan okuw orunlarına kirip baxtly bol. Endi navbat ansam.
Kemper. Hey Kemper, qayerdan ketsin? O nima qarri? Qayerdan ketsin? O sirsoq. So'q Kemper, so'ng malam gubib ketya, sen sirsoq qiyin bo'lib ketya. Bari taqda. Satmayamiz. Mana ko'ylik abi. Qanday bo'lib? Ketma. Ketma. Material qachon? Material qachon? Ay ishim bormi? O Kemper, Hindistondan xudolar keldimi? Kelmadimi? O qaydi? Allah, Hindistondan xudolar keldi. O kelaversin. Oh, good morning. Oh, ne? What is the camp? Hey balam, neydi balan çağırıp kaç? O agızga jiki o'qiydi. Qaysi bo'lganda ne farq bor chaqirib qaytadi? What is the camp? Bizga kelib keladi. O ketin. This is it, boys. I am girls. Diyorlar, ne kız var diyorlar. O bir kızı birbirine. No. I go kill Hindistan. O yerden gelip diyorlar. Onday bo'lsa birinchidan men 3 shartim bor. Birinchidan Hindistonda pul ko'p. Men qizimning Hindistonning pillarining ostida qolib qo'ying qalamayman. Hindiston very much pilo. Yes. Ikkinchidan men qizimning Hindistonning qizlariday qo'shiq aytib qalamayman. Hindiston girls win out. Yes. Üçüncüden men kızım Qoraqalpog'istonda isteydi. Hindistondan qatnov qiyin bo'ladi. Yo'l zo'ke Qoraqalpog'iston va Hindiston praise no. Yes. This is a girl. Qizimizni ko'raylik deb aytibdi. O Cubaları ko'raylik. Siz boy. My voice feel you. Benim balam kuchli deb aytibdi. Oy bu qapqara qo'yib. Qaram o'ynaydi, akasi ko'mir zavodning boshlig'i. This is a boy. Qizimni ko'raylik deb aytdi. Qizimni olib keldi. Mavdoga ishga ovqat yeb. Go to the home ovqatu. Shi supi ya pomane sipi parti te bande te dove bande shi supi ya pomane sipi parti te bande te dove bande taka Şike qo'shiq darvayga nasqal. Mena hayran ettin,
Қиын баслау, аңсат іслеу, әр істі. Жеңу мүмкін бірлестіріп, тек күшті, адалатлық, хақиқаттық жеңісті. Үйреткен сен, тек де өзің ұстазым. Ендігі құтылғы үшін сөзін әуеті класс басшымыз Рахман ағаға. Мархамат. Рахман аға. Рахман аға. Мен бүгін әр жылдағыдай өткерушілерінің соңғы қоңырау кешесі болып өтіп жатыр. Бұл кешеміздің өтуінде басталуында ұлы ата-аналардың қызметі болды. Осы ата-аналарға семьяларында ақыл, ауызбіршілік күткеріп жатырған жастардан көп үміттер күтіп отырып. Осы жастарымызға да семьяларға бақыт әкелсін, көп қуаныш әкелсін, ұл қыздар болсын, сіздерге бір адал қызмет етіп, бір халыққа белгілі азаматтар болып жеткізсін. Бұлардың осындай үлкен азамат болуында да мектеп мұғалімдерінің рөлі,
bilim berip atıp da ustozlar bilan жұмыстарда үлкен табыстар болсын. Әмін уақыт амалдар болсын. Осы келуші жастарымызға ендігі жағындағы ойлаған армандарының енді шыңдарына жетіп, үлкен оқу орындарына кіріп, бір бақытты ұл қыздар болсын. Бұларға бақыт тілеймін. Рахмет. Ендігі нәубет интермедиаға. Қане бол, басла, айт. Кейін, айт бол, басла. Маған не мұғалім не тарих пәнінен іш қойды. Хау неге іш қойды? Хай. Бұл не соз дегенге, астен дегенге, зивашкеде соза бересіз. Ал тезе бір шаққан түсінікілі қылып айтса? Маған сауықтары іш қойды. Хау неге іш қойды? Білмеймесі сауыққаны жүрісіп бір үш алға адам құсап, бір кітай қапаларын қырап айтса ғой? Тезік айтқанға кеттің ғой сен жүден? Маған не? Іш қойды. Хау неге іш қойды? Білмеймесі. Берекет тапқыр гапке түсінесен бе сен өзі? Хау айт десем, шастен айт десем, соза бересен. Зивашке деғыз. Хау тезет айт десем, бұнда кеттің түсініксіз қылып, бұлдулар. Ау айтсаш бір Қытай күліңкіреп тұрып. Мағаны мұғаліне, тарыққаннене іш қойды. Хау, неге іш қойды? Білмеймес о. Қояғы сіздері таярлап жүрген менің есім жоқ. Қойың бар, кеттің барсы. Маған кешіріс береді, таярлап қойдың. Таярлама, соң қоңыраусам, басқасам өзлеңізге ау. Қой, кет, басында отта еш. Сараң атқарында.
Assalomu alaykum qimmatli ota-onalar, aziz ustozlar ham bitkiruvchi yoshlar. Mine bugun biz bir uyadan uçkan qarlig'ashlar siyaqli 2021 o'quv yilida bitkiruvchi yoshlar maktabning qo'shilasuv oldida turgan ekanmiz. Men o'sha bitkiruvchi yoshlar atidan o'zimning ustozlarimga, ota-onalarga ulkan minnatdorchiligimni bildiraman. Klasslarıma tilagim kelajakda hammasi angsagan armonlarga yetib, yuqori o'quv o'rnina kirib, xalqimizning atini alamga tanitqanday yoshlar bo'lib yetilsin deb tilaklayman. 7 yoshdan boshlab tarbiya olib, 10 yil bo'yi o'sdim sening qo'lingda. Aziz ustozlarim, sizdan nar olib, men ketib boraman umr yo'lida. Yıllar yılcık vaqt o'tib boradi. İnsonga bilinmas o'tgan umri, kechagina edik o'yin balasi. Bugun bo'lsa bitkiruvchi yoshlarimiz, umr o'tar hech vaqt aylanmas izga. Qaytib kelmas o'quvchilik yo'llarim, ustozlarim, alg'islarim ko'p sizga. Qo'sh ana maktabim, aduli ustozim. Qo'sh deb aytuvga hech ko'ngil qiymaydi. Bolaligim o'tgan oltin besiq sen, alslab ketuvga ko'zim qiymaydi. Qo'ng'irovning sing'ir sesin eshitsam. Qiyin bo'lib turib, keyin bir ishara so'sha aytma trotuardan yurdi. Meni aytqanimni qilmadi. Ahmet ne bo'ldi? Kelin, ha kelin. Keyin spebram yo'qlayveradi. Yuvata. Hozir xudolar kelib qoladigan vaqt bo'lishar. Hozir kuyov bilan so'rasa yo'q deb aytaver, yaxshimi? Yo, atan qayerda istaysiz qarovul deb aytay qo'ying. Kelin sürüp alvarasından bombasına gelsiniz de kelebering. Hozir xudolar kelib qoladigan vaqt. Sen dursiz-ba? Hozir xudolar kelib qoladigan vaqtda bo'ldi. Sening aytib turgan xudog'ing men qo'y. Ne? So'rasanda bizning xudog'aysanmi? Ava, qiz topib beraman. Qiz bormi, tovuq qizda? Yo'q, bizning kelinning bo'yi qarag'ayda bir bala sen bo'ying deb bala o'zi o'sha ish deyapman. Ham qizim demasan, ham bo'ying kemsitsen, sen bo'ying qarib qilmastirday. Kelin, ha kelin. Yuvata. Aman gel. Ana yurishsin qizim? Qidirishdim. Qidirat deganingiz? Kuyov bola qayda? İşte uxlab o'tirgan shiqar, chaqirib kelaymi? Hop kelib, bag'arib kelso'an qayda? Bor chaqirib qo'yding. Navru nepelib qiysak turgan bali. Qayoqdan topib ola qo'yding? Yerasi. Tömen qarab qo'y, tömen qaray, to'shqin. Qo'ymay ketayim, mana bir qiysak turgan baligin qayoqdan topib ola qo'ygan qizga. Patyangni ber. Patyani qaytib berib shuyami, bilib berasiz. Patyani beruvini bilmayman, qarama, qo'ymay ketayim. Jeki qo'siq Berdiyeva Gulsaram atqarunda. Yeah.
Intermedia 11-klass o'quvchilarning atqaruvida Qozon tabaq ansambli. Hurmatli aziz ustozlar ham o'quvchilar, sizlarning oldingizda Qarao'zak rayoni nomeri 25-o'rta maktabning jonidan shu bo'lmasilgan Qozon tabaq ansambli xalq xizmatida. Endi ansambl a'zolarini men tanishtiraman. Yamahada Shuurbay Shaqambayev. Bas gitarada O'jobay Sho'mishbayev. Ritm gitarada Shanshqi Qarmaqbayev. Udanikda Qazonbay Qasiqbayev. Dabdi Kepshik Iliyushova. Endi xabarlantiruvni tanishtiraman. Yigitli yoshlar to'yi, besiq to'yi, tug'ilgan kunlar, yubiley to'ylaringiz bo'lsa, bizning ansamblimizga marhamat. Sizlarda bepul xizmat etishga tayyor. Zakazlar azon soat 10 dan kechki soat 5 gacha ham qabul etiladi. Endi sizlarning ansamblimizning o'yinchisi O'zbekiston ham Qoraqalpog'iston Respublikasida belgili, qiymaldamaydigan yeri yo'q, ko'zlarini tirnab teskandek, qildiroqday mo'yni, rezinkaday qaslari, qo'llari, qumursqa bel, qosurma oyoq, to'biqlari asqda oyog'ining ushida 5 soat o'ynaydigan qizimiz Qarbika Mustaqaqayevani minnat etamiz. Yaqinama sever yar Labidagi bağladın qaşlarını qağıdın Yaqinama sever yar Labidagi bağladın qaşlarını qağıdın Yaqinama sever yar Yaqinama sever yar Endi sahnaga eng kichkina ovozdan sari o'zib ketmagan qatnashuvchimiz, enilikli o'zin qizimiz Qahargul Boranbayevani o'rtaga chaqiramiz. Qani bir qo'shiq aytib beringiz. O'sirganim gulmening turisi sevbilib, gulme qo'g'indi begamot. Rahmat. Endi sahnaga hammani o'zine tortadigan, ariqligi bo'yicha maktabimizda birinchi o'rinni oladigan, o'lib qolgan qaqsajaqlarni yeb qo'ygan, suvligi bo'yicha og'zina odam salmaydi, og'izlari o'ymoqday, yerinlari qaymoqday qizimiz Kepurgul Sho'mishbayevani minnat etamiz. Men pişirgen palavdın ay palavdın Şıqaraman kepkir menin Men pişirgen palavdın ay palavdın Ermeni şoq çegennin ay çegennin Men pişirgen mantının ay mantının Men pişirgen balıqdın ay balıqdın Tuzu şor bop qalıptı Basallığı sonşama Hal hayran qalıptı Hal hayran qaldı Rahmet Havozuna qo'shasiz. Endi quloqlar men tanishtiraman. Yaqinda O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning saylovini da'vos bergan do'stimiz Muhammad Nazarov o'rtamizga chaqiramiz. Sizni 17-dekabr tug'ilgan kuningiz bilan qutlaqlaymiz. Endi qisqacha umr bayonini tanishtiraman. Onun o'zidan Shubay iki ati var. Birinchisi Muhammad, ikkinchisi Nazar. Onun o'tirgan ati Muhallib. 1982-yili Qarao'zak rayonida 17-dekabr kuni kun yasina batib turgan vaqtda tug'ilgan. Millati qo'sbaqi. Yerda bo'lsa appaqqar, so'ning ushunda milezi jaydari. Biroq yili it ashugisi o'rlab tislab oladi. Akesi Perdebay, o'tib ketgan Anglisham muallimi. Anasi Mivoxon, burgida shaqqan basti chapshi.
yaxshi ko'rgan taomlari supurishni jonida yaxshi ko'radi. Eng suykunli taomi baliqdan ishlangan qarma. Bayramda tug'ilgan kunida ishkeni, mineral suv, bir kola, yana 4 desada bo'ladi. Xollik jo'ra sizga bir kulet qo'shib chiqarib berdim. O'lan 4 qasira. Qutlug' bo'lsin muxallif 17 yoshingiz. Aman bo'lsin, o'shaq basiniz. Tilegim so'l yuzasida asiniz, tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Endi mektebimiz tarafidan tayyorlangan sovg'a beradi, son topshiriq ruxsat etingiz. Hamda quvonchingizga sherik bo'lib o'tirib bir muzika endi quvonchingizga sherik bo'latug'an bir endi yoshlar muzikani sanim. Qo'shiq sayasida o'tirsam bo'ladi. ensemblga. Qutluklar uchun so'z Perizat og'a.
Daim sevgilerimizde Allah'ın olsun, okullarımız sağ olsun, herkese uygun Ermanlarına, hanımlarına, okullarına kırıp, bağışlı olup solardı, kızlarının hepsini birlikte görmeyiz. Daim asmanımız açık olaydı. Namimiz dolu ol, burayı tutumuzda nereye kalsın, tutumuz bol olaydı. Endiga tağdaqning boshini so'zni avaytdi. Ota-onalarimizdan Zo'raxon opaga. Mine bugün bilan 11-klass o'quvchilarimiz bitkir batiribdi ekan, bitkir qushag'ida quvonchli bo'lmatir ekan, hammasi quvonchlar o'zlarini quvonib bergay. Ustozlarına, ata-onalarına hammasini rahmet. Yoshlarga keltirib, sog'liqlari bilan, amanliqlari bilan 11-klass bitkir batiribdi. Shu vaqtda qarg'ashlarimiz qanoti tanmag'ay. Doim hamma vaqtda Uşa vergey, şart ko'p yürü vergey, qalagan arman o'quv-o'rlarına kirib halqim armanlarına jetkey, kim qalagan kasblarini egegey, demlari sog' bo'lg'ay, aman yurgey, yerimizning, xalqimizning, yurtimizning amanlig'ini bergey, suvimiz mo'l bo'lg'ay. Rahmet, baxtli bo'ling, armanlaringizga jete bering. Endiga navbat 2011 o'quv yilida bitkiruvchilardan ana maktabimizga qoldirmoqchi bo'lgan istek sovg'amizni topshiriq orqali yetkazsizlar.
yollarımızla devam edelim. Bu nazlı güzelliğin bir gözümden basın, leblerin keserdi, elimde kardasın. Bu nazlı güzelliğin bir gözümden basın, leblerin keserdi, elimde kardasın. Sevmediğin yanımsan, gönlüne gezar mısın? Salışır sevişir, hayatın var mısın? Sevmediğin yanımsan, gönlüne gezar mısın? Salışır sevişir, hayatım var mısın? Nilüfer, kaşları yay Nilüfer. Nilüfer, yüzleri ay Nilüfer. Nilüfer, kaşları yay Nilüfer. Nilüfer, yüzleri ay Nilüfer. Lebine şeker o gül alma geçti, başların başını canından geçti. Lebine şeker o gül alma geçti, başların başını canından geçti. Sen benim oluysan, oy patlamanıysan, çok yanım sayamda, özümde kalırsan. Sen benim oluysan, oy patlamanıysan, çok yanım sayamda, özümde kalırsan. Nilüfer, kaşları yay Nilüfer. Nilüfer, yüzleri yay Nilüfer. Nilüfer, kaşları yay Nilüfer. Nilüfer, yüzleri yay Nilüfer. Yüzünü satmaya kolay kurbanı, bir de bulsa senge karışacağım. Yüzünü satmaya kolay kurbanı, bir de bulsa senge karışacağım. Sen beni yalnızsın, yıkılamam azizim, gözlerim olursa, barıda bulursan. Sen beni yalnızsın, yıkılamam azizim, gözlerim olursa, barıda bulursan. Nilüfer, kaşları yay Nilüfer. Nilüfer, yüzleri yay Nilüfer. 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 Rahmet. Endi so'nggi qo'ng'iroqimizni qahuga murat etsangiz. Ancha qo'ng'iroqlarda ana eslerim, biroq unutuga bo'lmas hech qachon. Bular qo'ng'iroqdim ko'zlarim kulimlab shunday janib tur. 10 yil o'qiganing barchalanib tur. Vaqt kutib turmas hayot ag'ib tur. Asiq deb qalalar so'nggi qo'ng'iroq. Ular aytgan haq yo'l bizlarga vaqt. Kevlinga nur sevib shamshirab shabib. O'qi meni deb so'ylar qo'ng'iroq. Dinni
Atalar sözüne sadık kalayım, perzentli degen sözge layık. Adam bolun dep tur, soңғы qo'ng'irov. Safar bayda sorovlar bo'yicha Safar bayda Sözlerimge kulak sal, ağın sormay koyar kal. Sözlerimge kulak sal, ağın sormay koyar kal. Baka diyorma ardından, hayır canımı yaşa kal. Baka diyorma ardından, hayır canımı yaşa kal.
Xo'sh deb aytuga hech kim qiymaydi. Bu so'zni aytuga taqdir qiynaydi. Qanasına yuragim hech siymaydi. Keldi televizor so'nggi qo'ng'iroq. Usunday har istil yeg so'ng'i baro. Usu bir so'nggi qo'ng'iroqdan so'ng mektebim o'zime joy makon bo'lar. Tilegim har qachon ustozim aman bo'l. Jaynasin tag'i da ana mektebim. Endi so'nggi qo'ng'iroq keshimizda shumaqlaymiz. Diqqatlaringiz uchun rahmat.
ak yurtlar aysan sen bizga ayırmanda bir ayrılığı berişin sevgim hayır hayır dostları ayırmanda bir ayrılığı berişin sevgim hayır hayır dostları hiç anlamadın hiç ayını Aydın'daki duygularga fakat bugün men seni bildim qanchalik jonim sen Arasında
şaklı gözlerin Yüreğim asıl bu saçların Kalbim üşümüş soğuya seni Çürüm bu sözlerin Yana 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 İştiyak oldum divana Yana 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 Vazı yazar beni cemana Yana 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 İştiyak oldum divana Yana 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 Vazı yazar beni cemana Hayal yukarıda gittin Bana diklerine hayal var Beni babaya kuşarak gittin Binde bir hıcrında kaldım sana Yana 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 İştina buldum devana Yana 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 Vasın yazar buldu gücün ona Yana 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 İştina buldum devana Yana 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 Vasın yazar buldu gücün ona Thank you.